Apa ya keuangan itu? Lipstika. Juga yang ngol deh. Aduh, nih. Wih, bapak nih coy. Melengeh bebungutin tadi nih kini. Hilang jegek kan ini. Apa teh keuangan tuh? Hah? Sudah diadekan? Aduh, apa ulung? Hah? Sudah diadekan? Ngoyong malu nih penjegekan, bede uling sembangan dan ngurusan panah, ngurusan celeng. Bang penjegekan, bede merengesan cene, demen benjledet tuh. Nyorain jegek tuh sing di sisi gen, jegek tuh di dalam. Enggak, ya dek juga. Aduh, sudah diadekan bapak nih kotona. Nah, suka adekan ke bedik be, masih sing melayu dewani. Aduh, sudah diadekan bapak nih nenek nalin bekrosokan deh. Nyak hidup motore yang beling tuh nih orain. Be, gini motorin lemis ya. Kalau hujan kene. Aduh, ada teh semua. Dongkrak anu kenyer. Nah, Mare ya menjereng. Nah, hidup. Ayo, nak. Haruh, leng tuni bebungute berengesan kene. Aduh. Hai, hijek congklai deh. Apa? Nsap, inalo ya gel. Kengken carane. Nih. Ini. Oh. Nek, kulit pepayasan ge. Aduh, oyong nate ulung teh. Ih, ngena biene bi. Aduh, ya asin. Cuan. Kene lung ada di pecalang. Coba lu cek lu, ada yo nyamo di. Roger di kopi. Bais ngejar seng man kopi. 86 komandan, tiang niki boleh menjaga mangke niki wentan kali aja tiang niki semetonan durung teko niki dijo kalian niki. Kentan Roger di kopi. Silakan kondisikan niki. Dijo ya nang olog nih nah. Ke telepon nah sana malu nih makelu saja nah sih nawang arah pekalin tidur nah coba cek malu nih. Telepon nah malu nih. Telepon yang dituju nupules hingga diganggu. Bah, jangan angkat-angkat telepon video call polone nih. Ini nih kerjaan ini, aduh. Halo. Ijo nih nang. Ini nih. Taruh no sing kena gigi kan tuh. Dong, baru bangun nih. Baru bangun. Ngale mai, saya ingat arah-arah hibi do dauh nih, bo jam 4 nih nang. Jangan ada ini nih, saya tahu nih. Do dauh kan, jam, bejam. Kuk sini ngawin kuko, taruh. Mana ngal dek? Lambat nih ban ngedang boy jam ade. Iya, nih nak bu petang nih jam kudo nih. Cek dini saget sama baju po. Nih baju, saluk nih pang patuh nyak seragam, banyak semari. Nih. Nah. Nah nih maro iya bagus. Kini uling tuni kan sing perlu kedang dah. Sama ni uli jenis. Cocok. Jani rago menjago dini nyago pemedak nih pangsing kanti ada nih sembarang mencelap ke pura gitu nya. Udah ngah Apa barang? Barang apa? Kene nih kebo sodo nih pangsing ngisi sampah atau pangsing ngisi berbahan plastik gitu. Rago kan menjaga lingkungan nih gitu nih nang. Wah, beri ngah. Wah. Aduh, ada be. Aduh, keles aman gak? Aduh, ada. Ada. Celeng ini kia. Celeng.
kesiap dia. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Aduh. Lagi kal hijau nih kita. Lagi muspo. Oke. Pak Gede. Nggih. Bi begini jegek-jangnya misi metakon Pak Peceleng ini betawang gitu. Ya. Sodo misi plastik apa singkit. Nah, adeng, Dek. Ih, Bapak ini Aduh. kek ngeladen calangnya ya. Oke, Pak benar prosedurnya gitu. Ampun, ambil lebih siap-siap. Oh, bawa benar-benar tadi, bawa tadi. Lanjut no. Selak maturnya. Aku bebas plastik. Mama jalan Bagus. coba kalau itu dah. Siap-siap ayune. Aduh beli adengan ke beli aduh kali nede engke, jangan mau kecot. Ih, sekali adengan. Heng. Aduh, gitu teh. Aduh, do ganti lagi pisang nih kene we kemlaip deh lagi ke kieu. Jangan ngalih pemangku malu. Gitu. Oh, Di jali mangku nih. jangan ngalih. Om Swastiastu Kak Angku. Om Swastiastu. Ngiring ngeranjing nemen ngeranjing. Terus. Ya. Ya beli yang. Aduh, Ya, tadi Dek. ada yang geng iki. Swastiastu Kang. Swastiastu. Iki Kangku. Nggih, merengeh demen merengeh. Nggih. Aduh, merengeh santi ini tong masih di jeung ketekan. Jangan. Aduh, gini. Kena negak. Negak. Ih, kayak mentiangnya beli. Wih, sing tepuk jak pecala. Iya, sesepelan plastiknya. Kelangon gena tuh. Nata jit be. Oh. Tahu nata jit juga ke. Mi Ah. batang nak ke beli be. Jek ngajak nalut teh. Ini kini. Om persadasti ti sari si wasi kini mulai nama. Om wakar sini nama suka. Om ang di poduko astri nama suka. Benar ke kini dalam negara. Nawagang nasinampureun niki sampunang wujud. Triantukan niki sedang aturan doene manas tulung. Ucup pang kayene ling aturan doene. Terus mah jagi pacang kekawiten ngiring ulangan kayene demon. Kaping ajeng antuk tangan puyung. Terus Om muat mutat kuat masudi nama suka. Ada panggilan masuk. Halo? Ya. Oh, nanti saya transfer. Oke, tidak masalah. Iya. Gampang. Iya. Woi. Cek kedu mau sembahyang masih mau teleponan. Ini kengke. Haru beli cek sing tadi ada yang nang bencepan apa? Bibes. Mimi mendeleh ke pisagene kengke ke sing juari. Pragatang nih ke sembahyang malu mare kutek telepon jah teleponnya malah. Nah, Tuh nang pilih mana? Ih, Cahaya derma ya anak bapa. Ya, Utang lu sembarangan. Sun mebakti. Habis yang duduk oleh lu tuh. keke nane. masih kok ada tukang sampah ini masih. Woi, Bapak, Ibu, Diastun, Bosud, apa dana muspo dini di pura. Bapak kan mai jelap pastilah kareng ngelungsur nih kerahayuan sing gitu. Lungsur keselamatan. Ngelungsur rezeki sing gitu. Men kene tingkah Bapak Bosud, Bapak membakti itu sampah Bapak kutang sembarangan. Nih sampah canang sing duduk Bapak. Nah artinya dojo bas kewa sing gitu. Nah diampun tuyuh ling tuni niki tan yo. Bapak
Bapak menuling duni totone bang gaji tuling kene ne udah nyampa diki kangen geno. Cuma gaji bapak diki. Masa tiang ben uduk kene bener beliau. Bener juga. Ye, nyen orang magaje. Tiang nak ngayah diki karena subakti tiang jak sesunan diki makanya tiang ngayah diki ngayah nyampa ngebersih-bersih pangten cara ibu bapak niki baju bagus kamban bagus oh menci pasang kita tapi laksanane sing luwung lan jadi barang-barang bersih pang kedas pang luwung kena mebakti dini loh kita Man di jaman yang ngutang lulu, kene sing ada tongos lulu dini di pura. Nggih. Ye. Bu, Pak, duduk malu lulu oh. Benjap tiang yo ngatahan di jo tongos tempat sampah, tong sampah nih. Benah lakar ngutang lulu di jo patutna segitu. Oh, kenten Bapak. Nggih, ampura. Make tok tutup mata. Molak. Ah. Aman mentut-tut ceng koren beli. Ada lantasan ate be. Nasa nak lu nyemak gitu-gitu. Ih. Hai Pak. Atau jani di tongos tong sampah. Ih, makcok saja ngetong lulu. Mergi, Pak. Ih, ngalang kenjel batis tiangnya. Di sini ki Pak. Nah, ini Bu. Tongos ngutang gini sampah pang tawang kan di. Aduh, joh kene tiang margi. Op, Bu. Stop. Tapi malah tiang beli. Makin oren tiang makin ge. Ya niki kan termasuk sampah organik. Aduh, diuti lah gak jawab. Niki kasih. Ini warna hijau. Ini kan ada hijau. Niki warna hijau. Iki. Nggih. Yang nak sinawang warna. Aduh, liuti aturannya, Bu. Mungkin sing nawang maju. Nawang. Memang nih beli nawang. Oi. Lewat otak. Aduh, hilang otak hilang. Lah juga nih ngapa? Nah. Tapi gunane kan masih patuh nih Pak. Warnane kan lenan kan tempat lulu masih. Hijau kan tadi masih nyanan pilah kan peragat kae. Ye, Bapak, makin tiang lakar ngoren ge. Pang benar, pang ingat masih benjang punggur dijo, kepuro dijo lakar kentan. Makin ki ada na plastik, yang plastik diko di warna kuning genahna. Yang sampah ada daunan di warna hijau tongosna, yang kertas di warna biru. Oh, yang barang pecah belah, gelas, piring di warna bara ngoyong. Oh, ya warna abu-abu tuh residu ada. Okay. Nah, jadi kan Bapak kan cunyan metakon, liu ada warna sih gitu. Liu ada warna tuh. Nah, tujuannya niko untuk membantu tiang deki ngayah pangalo ben tiang. Cene sampah ni dah dianggon, cen sampah ni sing dah dianggon. Ni dah dianggon tiang olah kembali. Oh, tadi anggen tiang wadah pot bunga. Dan pangtang mapundo diki nak tujuannya mempermudah pekerjaan tiangnya ngayah diki di pura. Kenten pangtang tadi megeburan dah dibesik. Ben tiang uko peragat gayan tiangnya 1 jam, bisa 5 jam peragat gayan tiang. Ben memilah jan plastik, jan sampah residu, jan sampah B3 barang berbahaya niko harus pisah-pisahan. Oh, kenten yang papang gini pang nawang. Be, dong gitu kone penjelasan ngerti? Weh, halo tuh. Oh, tungang kan? Mendija celepang nih. Warna kuning, sampah plastik. Ye, boy sing ilang otake biyen lah. Di duweg-duwegan kurang tiange. Nanya apa nyanan iki. Ih, kagak ada. Nah, pas otake gak mamake. Yen sing nawang warna nih tulisannya baca.